Juan Jomo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Bersampang deket merlulu ati ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ante. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang mak dengku pesakat kami sukuten keluahan. Merso di kita asa dak tong. Idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permase ate. Pasu-pasu mo kami de ketegu-tegu mo kami. Iwagasan tendim simbadia iri. Ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul Cakrawala Perkekeen. Bagai sinido kelapihan simbadia. Imo si tersurat di Matius bindu 22 ayat 20 telu soh ayat 30 telu. Janah nat sebagai pusat permenungan ta imo si tersurat i ayat 32 kan si mendok. Aku ngo debatasi Abraham, debatasi Ishak deket debatasi Jakob. Hukum debatai oda ngo debatasi mati, tapi debatasi geluh ngo. Ale karina dengan sada kepercayaan. Perkeken ni Kristus imo penting nakalon ibas iman Kristen. Kepercayaan idi mbelango sini terang kena bagi mbelangna pergeluhanen. Enmo si memaing kekristenan mertahan janah kenggeluhan menenteng ni karina perdalanna. Kalak saduki imo kelompok kalak Yahudi si oda percaya mi perkekeen. Nai kalak i mendokkan contoh si teridah masuk akal terengat perkeken. Lot sada perempuan si merlaki oda pelin sada. Dung kesakeke isengonahan gabe sini balena. Yesus mengaloi kuso-kusoi ninganna mere ajar. Perkara perkeken oda ngo soal perkawinan. Perkeken imo soal sorga, imo bakune kala ngeluh ibas pikiran Tuhan. Tuhan Jehovah sini sembah empung kala Israel najolo. Imo Tuhan Jehovah kala sing geluh. Ternai di geluh i dunia kena sendalan milemo Athena. Oda mengikutkan adat si sojadi. Ujungna merembahkan cara merpikir deket merpengilako. Perkeken imo pemahan Tuhan Jehovah si merembahkan jelma mulak mitakina. Kumernanedi oda sadain cipe kenggeluhenta si mai pengaruhi cakrawala perkeken. Tuhan Jehovah mengkelemoken asa karina usaha. Deket siniulaken Tuhan Jehovah ibas Kristus. Asa ulang terjebak kita bagian dari tapi terbuka misi naing roh. Kini ale dengan sada kepercayaan. Perkeken, imo cakrawala, sini basa-basakan Tuhan Yesus Kristus, asan jelma bagian dari, mengidahan geluh, jana terus merpengharapan. Mersodip mo kita. Liasate mo Tuhan, kesempatan sini berikanmu, asa dapat kami pengharapan terengat perkeken. Tolong kami, asa ibagasan gelu namien, ku persiapkan kami gelu sirem baru. Asa roh nanti kina, ipekekeko kami. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasai emosi masuk-masuk kita karinana. Juan mau banta. Shalom.